Umugoroba mwiza, umugoroba w'umugisha, mwebwe mwese dukomeje kugenda tubana kuri uyu muyoboro mugari wa Rwanda Daily News TV. Birumvikana neza cyane muri uyu mugoroba twigarukiye ku kibuga cy'imirwano ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mwokagira Imana mwe nta kujya muri byinshi, kwikubitiro turi Bukavu nkubwira neza uburyo inyeshyamba z'umutwe mu Ventura zarashweho ibisasu mu gihe zarimo zikoresha inama abaturage. Aya makuru ndayakubwira ku buryo burambuye, ariko kandi ntabwo ari aya makuru ndibuze kugenda nkubwira ku buryo burambuye gusa, ahubwo turerekeza ahantu hitwa Uvira rwose naho byacitse, ibintu byadogereye, abarwanyi barwana ku ruhande rwa FARDC bose bamaze kugenda barya karungu ku buryo bukomeye cyane. Baravuga ko badakeneye ko M23 yakwigarurira iyi Uvira, ariko kandi turajya muri teritwari ya Rubero akomeje kugenda hameneka amaraso menshi cyane ku mpande zombi. Turareba ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC, ariko kandi turareba ku ruhande rw'inyeshyamba za M23. Turareba ibyo inyeshyamba za M23 ziri ahangaha muri teritwari ya Rubero ziri kugenda zitangaza, ariko kandi turareba n'ibyo igisirikare cya FARDC kiri ahangaha muri teritwari ya Rubero bakomeje kugenda batangaza, dore ko bose bari kugenda bivamo byinshi by'amagambo akomeye ahangaha muri iyi teritwari ya Rubero. Noneho rero ni munyemerere amakuru yacu tuyagarukeho ku buryo burambuye, ariko mbere yo kuyagarukaho ku buryo burambuye mbanze ngusabe kurayikinga inkuru uko ikugezeho, ngusabe gukora subscribe, ngusabe gukomanting. Umvikana neza cyane gihe mukomeje kugenda mubana kuri uyu muyoboro mugari wa Rwanda Daily News TV. Nitwa Mr Kenzo, mbahereje ikaze. Reka duhere ahangaha i Bukavu. Mwokagira Imana mwe ahangaha i Bukavu imirambo irandagaye ku buryo bukomeye cyane. Mbisubiremo, ahangaha i Bukavu imirambo irandagaye ku buryo bukomeye cyane. Iyi mirambo yandagajwe n'ibisasu byatewe n'igisirikare cya FARDC ahangaha i Bukavu. Ni mu gihe inyeshyamba z'umutwe mu Ventura zarimo zikorera inama ahangaha muri uyu mujyi wa Bukavu. Iyi nama yari yitabiriwe n'abaturage bagiye batandukanye, ubwo yari yobowe n'uwo bita Colonel Nanga. Iyi nama yari irimo n'uwo bita Bertrand Bisimwa. Murabizi ku munsi w'ejo nibwo nahoze mbabwira ni uwitwa Colonel Nanga ndetse na Bertrand Bisimwa bamaze kuba bagenda bagera hariya i Bukavu, ndetse bari kugenda basuhuza abaturage. Kuba bageze rero ahangaha i Bukavu batumye ahangaha i Bukavu hameneka amaraso menshi cyane. Ahangaha i Bukavu rwose hamenetse amaraso atagira ukwangana y'abaturage, mu gihe kandi abarwanyi barwana ku ruhande rwa FARDC bamaze kwigamba iki gitero, bakavuga ko nta mahoro na makeya inyeshyamba z'umutwe wa M23 zizigera zibagirana ahangaha i Bukavu ndetse n'ahitwa Igoma, ndetse no mu bindi bice byose byaba byarigaruriwe n'izi nyeshyamba z'umutwe wa M23. Ni mu gihe kandi inyeshyamba z'umutwe wa M23 zarimo zivuga imyato ku buryo bukomeye cyane, zivuga ko hagomba gukorwa byinshi ndetse bagakuraho ubutegetsi bwa Kisekedi Kirombo uyobora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Noneho rero icyaje kubabaho, igisirikare cya FARDC cyaje guturitsa ibisasu biremereye kibitera muri iyo nama. Nyine haje kuvamo imirambo myinshi cyane rwose, ubwo abasirikare ba M23 bari bitabiriye iyi nama bahise baburirwa irengero. Ngayo nguko ahangaha i Bukavu, reka tuhave ahubwo twigire ahantu hitwa Uvira. Ntabwo ari ahangaha gusa Bukavu byakaranye inyeshyamba z'umutwe wa M23, kuko nahitwa Uvira byakaze ku buryo bukomeye cyane. Inyeshyamba z'umutwe wa M23 zasohowe Uvira igitaraganya, zasohowe Uvira nabi, ziraswa umugenda, ubwo zarimo ziraswa n'abasirikare b'abarundi ndetse na Wazalendo n'igisirikare cya FARDC. Ntuze gusiga
FDLR ahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane ahangaha mu gace ka Uvira. Inyeshyamba za M23 rero ubu ngubu muri uyu mugoroba zifite ikimwaro gikomeye cyane ahangaha Uvira ndetse n'ahangaha mu mujyi wa Bukavu. Ibukavu ho nta nuri gucaruka rwose, nta nuri gucaruka. Hari abasirikare bakomeje kugenda bazenguruka mu baturage nyine bagiye basigara, ariko nkubwire ngo bafite ubwoba bukomeye cyane, bafite igihunga gikomeye cyane cyuko FARDC isaha n'isaha ishobora kongera kwataka uyu mujyi wa Bukavu. Reka mve ibukavu ndetse mve na Uvira, ahubwo nikoze ahantu bita muri teritwari ya Rubero. Teritwari ya Rubero inyeshyamba za M23 ziratangaza ko zisumbirijwe bikomeye cyane, ariko kandi uko byakagenda kose zitagomba kuta urugamba ngo ziruke zidafashe ibice zavuze ko zigomba gufata ahangaha muri teritwari ya Rubero. Ni mu gihe kandi abarwanyi ba FARDC bo batangaza ko icyaba cyose nta kintu gishobora kugenda kibakura ahangaha muri iyi teritwari ya Rubero batamaze kugenda begezayo izi nyeshyamba z'umutwe wa M23. Abasirikare ba M23 bakomeje kugenda bapfa ku buryo bukomeye cyane, ariko kandi abasirikare b'inyeshyamba abasirikare ba FARDC nabo bakomeje kugenda babigwamo ku buryo bukomeye cyane. Jewe mukomeje kugenda mubana, akaba ari nanjye ukomeje kugenda ubagezaho aya makuru. Monyite Mr Kenzo, ndabashimiye. Nyagasani Uwiteka Imana akomeze kugenda abandebera icyoroshye. Hanyuma rero mukomeze kugenda mukora subscribe, mukomantinge niba koko mukeneye amakuru y'ibiri kubera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bayita ubwino bwisa. Ndabashimiye.